Jemput atunya di Antasan. Mohon, siap OTW ayeuna. Nah, bagaimana ngajemput si Bebeb nih, hayang jalan-jalan cenah. Hayu atuh sayang, cenah jalan-jalan. Atuh piraku dina metik. Minimal kopling atuh motorna. Tosan atunya nyandakeun kopling. Alah si sayang dibawa dina metik embung hayang dina kopling. Wah, tenang, untung abang mah punya. Sudah sendiri sih. Ayo Neng, abang kos mawa ya? Aya koplingan Neng. Ya tuh anu leres we. Da abi teh sanes karung rongsok. Tuh